Hayırlı gün, hürmetli tanışçılar. Bugün çınakta zor bayram. Bu dünyada her bir ilinin, her bir devletin baylığını hesaplayır, jirleri bilen, jirastı baylıkları, ormanları, suları bilen. Lakin her bir ilinin, her bir devletin, her bir jirlikinin en zor baylığı hünerli hizmet çekişen kişiler. Oktanışta kilgeçine şunday kişilerini göresin. Hem Oktanışın umuşlarının negezi de onda yaşayışı, meşaydır hizmet etişi, bu için yaratkan hizmetçiler, okutuşular, yetekçiler. Hem bunun kileşegi büyük zor. Bugün hinderi hizmetin yaratkan kişiler için mümkünlükler büyük zor. Bağlar için, üstlerler için bigrek de. Bugün şu sahnede, şu yaştan, mektep yaşından indi zor turmuşka hazırlanıp kilişi hünerilerini kuru büyük şartlandıra. Bugün günde şundap da bu kişiler için bütün mülkler var. Burasız ilimizde, birekler, historikimizde WorldSkills keng kılaşala. Bugün günde biz indi ataklı sportçularını, kültür kişilerine tügül, evizkenerlerin bilgen iş ustaların büyük zorluyoruz respublikamızda. Mine Oğul Hocalığı ülkesinde de bizden bu yöneliş indi soňky yıllarda köterilip gider. Mine özümizden Agrar Üniversitesi'nin da ülkede turgan, mine bu yıl 4-nji tapkar indi Rossiya köleminde uzdurula turgan İdil boyu tebeklerinin yarışı agrayın teyi, Suzan'ı bilesiniz, iştesidir, bu yıl 4-nji tapkar uzdurula. Bugün günde indi şu tebeklerden 4.000'e artık şu yarışta katnaşçılarını tilek bildirdiler, variza girdiler. Oktanış rayonunda şaktığına mektep okuşçular var, bu bizim büyük şartlandıra. Şulay dünyavi hünerler, WorldSkills boyunca Oğul Hocalığı ülkesinde kompetensiyalar arttı. Әлі бірнеше yıllık yine, 5-6 yıllık bizim bir Oğul Hocalığı maşinaların eksploatatsiялау компетенциясы болsa. Bugün günde indi bizim şu компетенцияға istep agronomiya, umbartaçılık, biotehnologiya, hem biz Agrar Üniversitesi'nde bizim uzak bulup tura yanma kompetensiya biologdan bu цифровое земледелие Rusça etkenşe sıfırlı ilginçlik boyunca hazırlayız ustaların. Bunun için bizim üniversitede bütün şartlar tutulgan. Allah aşkına Prezidentimizin Rüstem Nurgaliyevich'in yardımı bilen yanma hüner açıp jiberdik üniversitede bu Oğul Hojalığın yetiştirme avtomatizasyalау, цифровизациялау hem robotlaştırу boyunca. Yanma laboratoriyalar açıldı. Köpkine cihazlar alındı. Mine bunda kilinin bu bayramga gına tügül bizning maksatımız Agrar Üniversitesi'nin Oktanış rayonu bilen, anda bulgan mektepler, teknikum bilen kileşekte hizmetleşlikini tağında uçtırıu. Birgelep yasalgan klaslar, laboratoriyalar buldurу. Hem Oktanış'ın talantlı, nerli bağlarına kileşekte özümüzde yanmadan zor bilim berip olarını turmuşka hazırlap ötüp maksat. Ona göre bu işini devam ettiririz. Hem birgelep tağında zorra muşlara erişiriz. Rahmet sizge bu işiniz için. Olmaz Musin, 3-nji kurs studenti, жетекчиси Валиева Лилия Ринат кызы. Ikkinchi o'rinda Diana Rizvanova, 1-nji kurs studenti, жетекчиси Шаймарданова Oygul Quddus kızı. Alkışlar dostlar. Birinchi o'rinda Nazila Karimova, 4-nji kurs studenti, жетекчиси Valiyeva Liliya Rinat kızı. Kızlarımızın hem ustozlarını şan ko'ngildan tabriklaymiz. O'ngishlar
Истәлектә фотосурәт. Рахмат хезмәтегезгә. Авыл хуҗалыгы машиналарын эксплуатациялау компетенциясендә безнең 3нче урын алды Инсаф Сәйдгәрәев, 2нче курс студенты, җитәкчесе Айвар Артулы Хайдаров. Һәм тәртип ябыштыру эше компетенциясе буенча шулай 2нче урын җитәкчесе безнең Әлфис Әнисулы Хафизов. Бик стайгытларыбызның берсе техникумга кереп карасагыз, бүгенге көндә машина җыеп ята. Уңышлар, исәнлек саулык егетләр. 2нче урын Айдар Миңнегулов, 2нче курс студенты, җитәкчесе шулай ук Айвар Артулы Хайдаров. Менә Инсаф Айдар белән берлектә машина җыялар. Авыл хуҗалыгы машина эксплуатация номинациясендә мактаулы 1нче урында Илфан Миргалимов, 3нче курс студенты, җитәкчесе Нурсин Фирдәүс улы Мөхәммәтдинов. Һәм шулай ук ул тәртип ябыштыру компетенциясе буенча 1нче урында. Стажларда үзләрендә чын күңелдән авыл хуҗалыгында нык булган ниятебез уңышлар. Электромонтаж компетенциясе буенча безнең 3нче урында Руфат Хәбетдинов, 3нче курс студент, җитәкчесе Имаметдинов Айдар Әбүдәр улы. Электромонтаж компетенциясе буенча безнең 2нче урында Руслан Варин, 3нче курс студенты, җитәкчесе Даутов Айнур Хәнип улы. Беренче урында Альберт Нисбахов, 3нче курс студенты, җитәкчесе Имаметдинов Айдар Әбүдәр улы. Егетләрне һәм остазларны чын күңелдән тәбриклибез. Рәхмәт хезмәтегезгә, уңышлар егетләр. Исәнлек саулык үзегезгә. Тәртип ябыштыру эше компетенциясендә безнең 3нче урынны Яулы Илназ Галиуллин, 3нче курс студенты, җитәкчесе Әлфис Әнисулы Хафизов. Бухгалтер исәбәт компетенциясендә безнең 3нче урында Ания Әхмәдуллина, 1нче курс студенты, җитәкчесе Фахразиева Гөлназ Ходайберді кызы. Икенче урында Айзилә Хөрмәтуллина, 3нче курс студенты, шулай җитәкчесе Фахразиева Гөлназ Ходайберді кызы. Кызларны тәбриклибез. Уңышлар. Һәм инде әлбәттә истәлеккә, фотога. 1нче урында Илдар Нургалиев, 2нче курс студенты, җитәкчесе шулай Фахразиева Гөлназ Ходайберді кызы. Менә шулай егетләребез дә укый. Бухгалтерия бүлегендә. Уңышлар, рәхмәт. Безнең Казанда иң матур биналарның берсе, республикабызның иң күренекле кешеләренә белем биргән, тормышка әзерләгән Авыл хуҗалыгы институты, хәзер Аграр университетының рәсмет тапшырып китәсем килә. Менә техникумның директорына иң беренче, ул безнең Ландышев. Ике генә инде безнең беренче президентыбыз якташыбыз Минтимер Шәриповичтан да укымаган һәм бүгенге көндәге президентыбыз Рөстәм Нургали Миңнеханов та шушы уку йортын бетереп чыккан кешебезнең. Ул безнең истәлек булып торсын, техникум бинасында сезнең студентлар, безнең студентлар, шуңа күрә бергә эшлибез. Инде шундый ук бүләкне безнең авыл хуҗалыгы институтын
Бұл вақытта Казанский сельскохозяйственный институт деп аталады, Рибзаны татаршаға енді русшаға Казанский самый хороший институт деп айтадыр. Біргелеп Енгелін Абыш білән оқып шықтық. Шушы истәлік бүләген аңа тапсырып кетесім келе. Бұл аның оқып истәлікке, бек истәлікті рәхмәт